Anibingelela bokwela umkhanya ude TV King SMC lo Mr Delicious bafowethu uShoti anibingelela nje bafethu ngiyabonga for ama subscriptions bafethu ngiyasanibona na subscriber lapho niya like niya commenta ngibekele nabaphathi bomkhanya kude uvusi okhulekani bafethu yeah so ngifuna manje ukukhuluma ngalolu daba la kunento mina eke yangenza kangaba nayi understanding kancane when it comes to justice noma ke when it comes to umthetho nje sisekele sinawo la eMzansi Afrika lana eMzansi Afrika ke siyazi bafowethu siphile ezweni elinobugebengu obuyinqaba noma olinobugebengu obuningi kakhulu buningi ubugebengu obenzakalayo siningi futhi isihluku esesibonile senzakalayo bayaboshwa abantu bagwetshwa abantu abanye bagwetshwa odilika jele abanye bagwetshwa iminyaka eminingi abanye bagwetshwa iminyaka emincane now ngathi into engifuna ukuyiveza la uyazi kuye kube khona umuntu owenza icala uma silibuka leli cala thina noma abantu ababekhona kwenzeka lelo cala noma umphakathi loyo ekwenzeka khona icala uthothi uma olubuka wona lelo cala bayabona abantu ukuthi hayi icala leli lisihluku icala nje elisihluku kakhulu leli kangangokuba baze besho cha lo muntu udeserve bathi abantu udeserve nje ukubolela ejele avalelwe zithathwe ikhiye ziphoso olwandle baze besho njalo impela abantu ngokubuka isimo sali icala nansi ke into engifuna ukuyiveza uyazi ukuthothi silibuke kanjalo icala thina lenziwe umuntu ukuthi hayi ngeke lo muntu wenza icala nje abanjwe lo muntu uma isebanjiwe aboshwe agwetshwe uyazi vela agwetshwe into engekho omunye abanjwe ahlale mhlawumbe isikhatshana esincane nje edela uthi uyambona nanga kusephumile kodwa wenza icala elinyantisa igazi ake ngixoxe nje ngolunye udaba ngithema ngiboshwa mina uma uboshwa kuyangazi ke ngicabanga ukuthi but kuya ngamacala I'm not sure because mina ngizokhuluma ngendaba yecala lami ukuthi mina mangiboshwa ngaqale ngahamba i-small court lapha ku small court ke bese yayisuke nje wesivile thothi ngishawe ngalo 7 days remand yabo kuthiwa hayi so kubona after 7 days mangibuya futhi ngiyabuya futhi kanjalo thothi gcine ngenzekanga lutho ukuthi uyangena lapha kukhulunywa nje into ekhulunywa akukhulunywa ngisho nami mina kusho ukuthi ngisuke ngizolalela bese kuthiwa hayi so phinde sikubone futhi after 14 days yabo ngiphindele futhi wesivile kanjalo ngelinye ilanga ngathi ngiye khona la e-small court futhi sifakwe la ku waiting cell esilindele ukungena enkantolo hey kanti la e-police station lenga ngihamba angithi umuntu uma uboshwa uyaboshwa uqala uhlala e-police station lo 2-3 days bese uyadluliselwa usuyiswa ejele usuphuma kobingelela yabo so nangu kwana la uzobingelela siyakhuluma ke la sihleli sibaningi sikhuluma ngamaqathifu futhi limngabi icala lami nobani uyakhala bafethu limngabi icala lami yabo lonto le hey bafethu
lo mfana uma sebembuza ukuthi hayibo lezi ezinye phela la abanye bafite sihleli nabo yabo mina ke bengasiya umuntu uthi mekuhlelo nje kuleyo waiting cell kanje ngoba usuhlangane nanabantu uthi mhlawumbe usuku ngisho nabe Westville abantu akade belele police station labo imam mhlawumbe eWestville yabo nalabo suka nabe Westville futhi awubazi bonke ubuthothi section mhlawumbe endlini yakho ohlala kuyona wena wedwa uhamba leyo nkantolo noma ungasiwe wedwa uhamba leyo nkantolo abanye abahamba leyo nkantolo akusiyona idate yabo le wena oya ngayo uthothi ngaleyo date wena phela usuhlangane nabo abantu bakwamanye ama section bezela yabo awubajwayela abantu awubazi so mina bengayithandi lento ukuthi thothi manje ngixoxa bengihlalela nje ngithu le ngigade nje into eza kimi ukuthi yabona kumekhonto ngilinte nje ukuthi kube khonto ongisukelayo yabona ilapho engase ngingakwazi ukuthi ngikhulume khona ukuthi hayibo emnumzane ngiboshiwe so manje bayaxoxa ke la lo mfethu bese veza lo ulale epolice station imaye zobingelela bese kungena ummeli angena kuyona lesele sikuyona yabo ambize lo mfana bese ethi neyindoda ngicela ungitshela iqiniso yabo azatshelena nathi madoda ngitsheleni nomuntu akhuluma iqiniso ngoba mina ngizokwazi ukuthi ngimcelela ibail la mezo ngankulunkulu ufuna ngitshele lonke iqiniso ngitshele lonke iqiniso ndoda hayi basuke naye bame njengalapha ke baxoxa bafuna umnyango baye ngaphandle baxoxa mase beyabuya seziyambuza ngiboshwa esebuyile uthi awu kanti indoda ithini into yakho ummeli wakhuluma kabuhlungu kanje yabo useyachaza ukuthi hayi lana yabo nginqume ugogo uyayikhuluma leqiniso nqume ugogo nami ngaye ngathi impela ukuthuka hayibo uthini lo mfana nakona futhi akusiye ngisho umfana omdala uyambona ukuthi wakhekile impela emzimbeni ustrong kodwa umfana omncane unqume ugogo wakhe gogo wakhe ozala abanye bathi ukhulu ushuthi uzala ubaba wakhe yabo hey umnqumile wafa uthi umnqume wafa yabo manje ummeli into akhala ngayo ukhala ngokuthi lo mfana uthi uyayiphika yena lento kulommeli wakhe uthi akayenzanga yena into wayengekho yena manje kutholakale uphaqa wakhe ayewugqoke ngalelo langa endaweni yesigwameko futhi wathi bemnquma vele wabela kanti kuzotholakala uphaqa wakhe la usubufakazi ke manje uthi uyena owenze lento yabo wamnquma ugogo umshiya kanjalo endini wamvalela wahamba so sesiyambuza ke la ukuthi uzunqume hey unganquma makababa wakho yabo uthi yena hayi lo muntu uyathakatha manje mina sengibuka nane age yalo muntu uthi yazi lo muntu usemncane kabi ukuthi ubese ngaza akhulume nje izinto ezinjengalezo ukuthi lo muntu uyathakatha futhi ubeyezwa noma mhlawumbe kukhulunywa kubo ngalezi zinto waze wathatha yini isinqumo ngoba uyenza lento kade kunomcimbi kubo uyezwa le nto le futhi kade kunomcimbi kuthe mase kuumsomluku umcimbi kade ungomgqibelo bafika abantu babuya phela abantu ngesonto sebezo yabona ngokwesintu ke baye bethi bazolanda iqo noma kade behambe nazo njalo ngayizona unani 10 men ngene endlini la kade behleli khona bengekho ngisho esizodwa isiqoqo uzobona ngakusasa befika bethi bazolanda iqo yabona kuukuthi ke sebezoqedela kushuthi bazoloko kusalile bese kuba umsomluko komsomluko akusafiki umuntu yabo lento lo mfana uzoyenza ke ngomsomluko lento amnqume kanjalo gogo usetholakala esenunka endlini la indawo yasemakhaya akekho nomakhelwane ozwile ngoba umakhelwane baqhelile yabo sizizobona ngalento ngokuthi kube khona umakhelwane othile othumela ingane yakhe ukuthi lapha amakhelwane uyabona kusho ukuthi babeyocela something hawu ngqongqoza lutho ayibasho bathi hayi ngeke ingane ibuye isicaza uthi ake lapha ngiyangqongoza kodwa ugogo kabani hayibo ngoba bayamazi uhlala lapha yabo kodwa kunephunga lapha hayi baqale nabazali balengane bahlangane nabanye kuthi hayibo asike siyobheka mebevula endlini unqunywe nje ikhanda liseceleni umzimba useceleni
kwazotholakala uphaqa walomfana. Uyabona? Uyalibona lo uqala ukuthi lihluku kanjani. But if I can tell you something, lo mfana lo akazange azagwetshwa ngisho ukugwetshwa, wahlala 1 month ejele waphuma. Ngithe mina sengigwetshiwe sengiyayixoxa lento ngixoxela ezenje iboshwe esigwetshweni nazo uthe bafethe yazi la khona ukwana asasamba naye i-small court lapha kwenze u1 no2 no3 no4 wagwetshwa wakagwetshwanga njalo wahlala nje inyanga eyodwa waphuma. Sengiyixoxa lento bese kuba khona omunye umfowethu okhona la wayeyirasta nje wayesanda kugwetshwa naye mina ngase ngithe kuba nesikhashana athi wakuphi lo mfana lo ayingimchazele ukuthi wakuphi indawo yabo avela nje lo mfana hayibo uyazi ukuthi umfowethu loyo yabo umfowenu kanjani wena nami sengishaya uvalo ukuthi awusengikhulume kangaka yabo bese yachaza lo ukuthi umfowethu loyo lokho kambulele nami uma kababa wami nami ubaba walo mfana lo nobaba wami abandawonye. Bese ngithi mina wavuma lo mfana lapha ukuthi wayenza uthi hayi akekho vele umuntu ongazi ukuthi wayenza lonto. Ngithi pho waphuma kanjani? Sengizothola ezinye story ke manje ngalo uthi lona uma wakhe lo mfana hayi ngeke uzumthinte ngomuthi. Manje sengithithi ukuthi lo mfana onquma ugogo uthe ugogo uyathakatha. Kodwa manje mase ngizwa ngalo wakuma uthi hayi uma walo mfana ngeke umthinte ngomuthi. Ngithi mina yayibona ke le dog. So uqala ungayi-understand manje. So into engifuna ukuyiveza okay yenze ngithi uyalibona uqala ukuthi inzima kanjani. Kodwa lo muntu wahlala inyanga eyodwa waphuma. Kodwa kube khona abantu abenze uthothi iqala kalenzanga umuntu. Lapha nje kuvela ubufakazi obungaka bento angayenzanga. Azogwetshwa inqwaba eminyango umuntu oyenzile into angaqedi ngisho inyanga phuma. Siyazi ke abantu besintu bazoveza ukuthi hayi njoba kadesho phela lo ukuthi ngeke uzumthinte ngomuntu kusho ukuthi hayi kwasebenza wona. Kodwa nje mina namanje ngisanakho ukukhala ukuthi sometimes ijustice bafowethu is not served. Yabo ngoba awukwazi ukubulela ugogo omdala uma kababa wakho kukhuluma indaba ukuthi nje uhlala inyanga eyodwa wadedela. Lezi zinto zenzani manje lo muntu yabona nje besenze lento usazoqhubeka enze ezinye izinto ngoba manje uyabona ukuthi he got through this easily. So ngizama ukuveza lezi zinto njalo ukuthi sometimes the law kumina is very questionable bafowethu ngoba indlela akhuluma ngayo lo mmeli wayesho ukuthi ayina ayikho into azoyenza la leli icala leli linobufakazi kuphelele futhi ukuthi uyenzile lento nomuntu kodwa waphuma. Lelo cala lelo is gender based violence yabo. So angazi gender based violence plus murder yabo ubulele nje ugogo umnqumika lesihluko esinzima aggravated circumstances kodwa still akagwetshwanga. So ngizama ukuveza lezo zinto ngabafethu ukuthi singakhuluma sikhulume sithini kodwa ekugcineni our South African law ibuye ubonti ayishayanga khona bese uzwa kuthiwa hayi vele bayaboshwa uthi uyababona sebehamba la ngaphandle. Kodwa mina ngiyakutshela into engihlaze ngiyibuka isikhathi esiningi uyabona abantu abenza amacala nzima ibona vele bephume kalula nje. Lo wenza icalana nje lingatheni livele likhandwe kube ngathi ilona elikhulu akugwetshwa isimanga. Not ukuthi bona bonke abantu abasebenza amacala nzima bagwetshwa cha but ngeke ngiyasho ukuthi mostly uthola umuntu uthi usephumile. So into engizama ukuyiveza ukuthi uma ubheka ingane engaka ekwazi ukuthi inqume uma wayo angazi noma kusayiyona nibafethu inkululeko lesikhuluma ngayo noma kusayini just because kuthiwa uthi
bekusolakala ukuthi uyathakatha. At the other hand ubhuti wakhe ngala ozalo ubaba omdala wakhe uthi uma wakhe lo mfana osolakala ngathi impela hayi ngeke umenze lutho ngomuthi. So manje uyabona ukuthi ezinye izinto icala sebreak imndeni ngaleyo ndlela. Uma ucabanga bona kukhona yini ukuzwana okusawuphinde kube khona emndenini enjalo ngoba naye lo mfana wayesekhuluma ngaye lo mfowabo sesisebhantini sesigwetshiwe washo wathi hey lo muntu angifuni ngisho ukumbona ngamehlanga. Those people are family. So ilokho nje bafowethu ebengizama ukuveza kule video ukuthi kunezinto ezindala ezenzakalayo kufuneke nathi sibe nayo lonke emqondweni ukuthi izinto ezinjalo zinjani ziyenzeka. Mkhanya Kude TV, subscribe bani bafethu, ni like, ni comment, ni follow.